sia me va gben kepe avalachi egbe me di ma ko apedada to he ko yina new subscribers we ma ko apedada gbogbo to play ya ira gbogbo to ne yina me yo le video ma ta no me le po le video ma ko jagba ne na me be asi ano asime ne mi ano kame aha egbe pe nu me di ma fia ya nye be cho GMO obe organic modified food ya nye be yo vote asile nu dudu no jebe ndudu ne chia bele consider efemela consider de kan dudu achi anyakpo alololoto wa video no be you avivila avivi ngane achome eyu ma vivi chola wa nyabe o ma vivio eyu mile dudu o kole fafa ma gbo bele epe yo va imela nyabe Ghana Parliament nyane togo to cho wo sigba beni to cho wo sigba ya bo mi ape Ghana Parliament o ko bill man ko va beni you are legalize GMO le Ghana nyeme kpote pe nyeme ya no legalize ya no legalize me de ku mi ngole comment ya tenen na manya nu ile nyebe organic modified food ade egblenu na migbeton na dolele fofofo yo nyima ti wan lo in fact dolele vodio pete na ti wan buta me chonla ma globe GMO enana nudu VVCC ma okay nudu di mile dudu me globe yo vo me se abemiale mi cc on yata onye bo va le mi atogbo ko ide America be no va to America na ko ide Britain be no va to Britain na we ekpo da re va no va to Europe na we ni me di ba ma fia ole egbe pe mo ya je yan be anyo be na le nkude nudu di ne le dudu hadebe wo to pe la meseseta mi le hia me gogo egameton le mi asi sugbo ma gbronya de vide mebe ne ho cancer fe dolele ati won podo ku ojia aw okay mi chole pode unu dudu yo mele yo be organic modified food alo GMO ya nye number 1 carrot yimile dudu apple yomile dudu cabbage yomile dudu bia carrot to be no ye no dudu opa pe de carrot pe stem ya ova ido alo carrot pe eku carrot pe ku ya ova ido le agbleme do ova ifle na eku yi webe ne enye efe ontwe efe nyono ne nye minister ne nye amachichi le do fe de la anyo be na to asile wo fe la mesese gbo ela benuka miko enuma ko le miado kuowu miko GMO ko le miado kuowu mebe ne asichacha pajila wa tun pa asichacha hadebenuka ne ebli ye ni ko le wola ebli alolo na o fine achi na o che fine anyapo amewo aple na we wa poga tomatoes ya ni ko le wola tomatoes anyapo alolo abianwe de apoga vonya iglomelele menya e anyebe anyobe mi ape no la mesene no ngogbegba ape suso no pledo mi ape jime pe dedie no ne do ngona mi ape e ga popo la gbe me ya le vevede e duplo la we de o ya o mele mi ape ta me bube yo ana mi apongo gbe o ta o ti nkonya ya ko ide parliament ame ibo hade gata e ti nkonya ya o pete ko ide parliament be no vai pass bill ya e ga ko na pole me at the end of the day dolele ya wanami domele mi awole Ghana ame sia me fe ho me gbe le Ghana fa bli ne na pobe bli ma chiwa do makani na pobe makani ma chiwa achi tanya soe la sinye me di ma gbona onovi egbe le monjiema be mi ape duplo lawe ele chichi gbode lenku de ndudu ine le dudu lenku de GMO fe ndudu yo mele yoyo atadi fe GMO le akutu fe GMO le akutu fe GMO fifula nu ile nyebe ne le twakuto de kumele me yina ga kwa kuto de afao ya va webe mi ave du ko mi avanye kluvina yovo ne mi be mi afa cabbage de mi va play na ko le yovo bo e ko me le mi asio de mi va play ne e a le yo be GMO mi ava zu kluvi koko yimi le papa le Ghana no ko pe GMO ko vale ne ko ji koko ma GMO pe koko fede ma chekuna o e je be na va play ko le yovo bo yi webe ava trozu kluvina yovo mi ape bli kple makani agbeli yomi le papa no ko GMO to cover olololo to na wevo o le cancer pe dolele suso na wede ni o gagbele nwenye be avazu kluvina yovo e ku agbeli fe ku ode wa ide yovo de ape wa va ifle e ke ma avazu kluvine mi de kuku na mi ape duplo la we kple mi apa me chichiwe no tu asile won
e woni nye devi ame chichi ne le chichi bore mi be la mesene no mi asi mi debe mi achi le veme mi debe mi achi dale mi awachi de ya glomele na we la mesese de mi ame ibo si ole ademe mi le natural do mi le organic food do organic modify ya ole yoyobe e ya nye GMO e fi abe natural ale ma we na mi ma sogbolisa we na mi le dudure yo vova e tro asile won ya ole yobe GMO yiwe be nya po enya evivie no vilono enya so me ma ko de nku me wo video de tun va yiwo vo ile veve de na me le gbogbo yen be anyo be na ma video ya be wa so amede si nu ka me le yobe GMO nu dudu igble amegbeto fa gbe e ya me le yobe GMO nu dudu igble amegbeto pe vivi cc e ya me le yobe GMO nu dudu nya po le agbagbe odome vo gble nu la amegbeto pe won ti la me le fifi me alo le bebe me e ya me le gbogbo na we enye devi chi gbore mega na wo nu me ne fifi ko evo mega na wo nu me ne fifi ko evo mega na nu onu no nya po le nkuji na ko evo awo ma pere mi enwo non violon me bia dagbe na me sia me ile video magbe ame yo pete wa subscribe ma usogboli sa ne yira mi ne subscribe de alo ne nglo comment de video tere e fi abene le chichi na YouTube tobe video ya de ipo video ne yata ni to me yata ni nglo comment de te thank you de kwa chesu bonam akpede munye le YouTube ji e fe du ko mebe GMO de megalon politician mi na wono nya mi a pe ngodogbe ngodola wede mi na no nya bede mi me hia GMO ne mi adule mi ade me no yide parliament de no cancer bill ma ne mi ano mi ape natural do mi ma no hia me waga ko GMO ko va na mi wa no dolele lotolo na mi ne mi a jedo a ide ko ju fi abe wo le mi awu de ka o le mi awu de ka la yeme no vi lo me bia dagbe na we dagbede ya me bia na we elle veve de be GMO ade no tasi e chocho va do ome China to wa va play organic le Ghana akoyi de China e ke ma wa tro megbe akotin tomatoes cover na mi abia do ku sebe ya me ibo mi le nwede ya wa va tro asile hu wa package cover na mi ame ibo mi le nwede ya afule mi asi vo mete un la pale olo nu imite un abobi mi le dudu enyo apa yo le chochochu China ko vale miana money yo le chochochu China ko vale miana duplo la wede mebe me duplo la wede mi now advice mi afo mi atowe mi adadawe mi anoviwe nye duplo la we vo wona mabe they are lacking the sense of what of Africanism. Yata uko GMO pe bill cover parliament. Nyate pe de kai ya magbo na wala gbenke pe ya valachi. Mebe mi appelle la mesese le VVD na mi. Ne kpo video ya mebe ni yo le yo be GMO de poison ya onye. Elon mebe poison ya onye nya ya nya matre de kako e. Poison ya nya GMO pe ndudu. Domele mi awo ndudu me hiya mi la Africa mi antonto mi fa na ndudu mi duo do wa me le Ghana me wo ko le politique wo ple susube ne wati wa ko ndudu ma ko va mi ademe mi de kuku na we we are okay with our organic food that we are eating ele Togo men the same thing in fact in Africa to the sea there if you want venyon te pe de sea there mebe GMO de mi tasi dudu ne kpola me de pa gblemede na mi ne nya be nyemele chichi na wo be de poison ya onye anya kpo gaba vo poison ya le miana va ide wo fonji ne na type be GMO side effect alo side effect of GMO e kama na kpo ndodo na dokuwe yo vo me kpo nwi na mi fian mi o ma kpo na mi ndie mi o me kpo na mi ndo mi o ma kpo na mi fian mi o me kpo na mi ndie mi ta ma kpo na mi fian mi nyate fe de kai magbe na ora gbenke fe avalanchi enyo be mi asoro na de cho yo vo gbo but it is not GMO for GMO dey it should be the last thing me and that see me
me bia dagbe na me bo bia dagbe na veduko bia dagbe na me sia mele moji no vi lolowe mi anokame agbe nu me de mak blona wenye be nenu yo mele fafia nu yo mele wo le moji ele jijona ora jagbagba be na subscribe bogomia akpo be nu je button je ma won de be subscribe na subscribe na subscribe wala ke ma nye plo mi anokame subscription nu evele na subscribe le wo bat ezi button jila azi gaviaji gaswema na ziji notification bell zi all ekpe dade ple suso be gbe si agbe na me ko video kododa we ano YouTube achi na be me ko video kododa ta